شاد روجاوای کردستانی د پیشنگیا جند د حمی لای و لسر او میراث بو د سريده ام سلاف و حرمت جوات هفداره اف چالاکیا و پیروزه به حچی کسی آمادکار و جوات هفداره سلاف شورشگری سلاف روجاوا سلاف جناب شهیدا اماتنه جنابندا شهیدا 12000 شهید مدانینه ام لبرای خوی انکسید نرن او جی گله پرچاک جی گله می ام ری تجاری شروط متنه نه بس تشتی قد خدمت عملت مده بری شروط مهنه ما وکریه هر تشت وکری ام دبیجن چه تشتی د خدمت گله مده به ام پی قایلن و ام مجبورن پی بکن د 16 و ماه حزیران درباس بو ما بیانک درخست به هف کاریا هر دو ملا علیه یکیتیا نشتیمانی وطنی یکیتیا نشتیمانی و ای انکسی دناب هر دو آلیاده و هنک آلی جدر و نجی ام بخوازن پاشه امواجی تبلی گفتگویا کن و نرینه خو بکن یک نرینا ما گبه یک او پاراستنا او کدا وان شهیدا و افساسیه ما بین پاراستن د دمان هاده او قمتا ولات پارازیه و نشتیمانی بس متخص جبرادرار بدن خویا کرن هنک خط صور هنه دالی نشتیمانی ده یعنی گاوا گیرو ام لهورونین بری گشی گرک امره بدکن گجوار بیجن اف شهید کتن شهید ونه گرک هونجی به اف شهیدانا ایمن دب قوت و هز جواره شهید اگ ده برخدانه کوبانه ده و عفرینه ده و سری کانیه اف شهیدانا تفد کتن نجبو پارتی که تنه کتنه که اف شهید کتنه بروانی دبر شرفا کردا دی دبر عرض کردا دی جبولو گرک اویا خطک سور به و اف تشکی پیروز گانا ام تفده سر و شوپانه پارازوانه ولات خوبن شورش روجاوای کردستانی پیوست ایمه یعنی وکی شورش هر چهار پرچه کردستان ببینن یعنی ایمه زور جارا ایمه مگو براستی جی خطریه لسر روجاوای کردستان خطری لسر تبایی گلی کرده و پیوسته هر کس لف جدیت آده یعنی جدیت ایریش و خطریه بو لسر شورش روجاوای کردستانه و پیوسته ایمه بگوه یعنی شورش روجاوای کردستانه شورش باشور کردستانه شورش روجاوای کردستانه شورش باکور کردستانه شورش روجهلات کردستانه پیوسته ایمه نه و عطف يعني إيه ما عطف ما لسر شورش روجاوای کردستانه یه شورش کی جند پیشنگیا جندایه شهید زور بون بریندار زور بون خلق پنابر بون لسر خاک خواه ولات خواه يعني إيه ما دلانه عطف وک هستیاری بیوست إيه ما نزید نبن شورش روجاوای کردستانه براستی جی اگر گوتک بچه توایی گلی گوتک بچه به ام جدیت آیا پیوست اینه رول خواه وکی شورش خواه ببینه یعنی نه تنه والله ایمه اوا روجاوای کردستانه بله ایمه باشور کردستانه یا باکور کردستانه نه وانا به یعنی براس دجمن کری 4-5 تقسیم کری کردستان بله ام لدل و مشکی مده پیوست تقسیم نبه و ام روجک لروجاجی او سینور سیاسی ایگو هاتن دانین إما من المشكي خو قبول كري من الدلي خو قبول كري وبيوست إما بيجفر بيك دنكي بيك هستي بيك دل بيك مجي إما أمشو رشها بباريزن جبر تجربة لروجاوای كردستان أبا كرنا سيستمكي تازاج بو چاره سر کرنه پرزگریکه لروجهلاتا ناوا راست و چاره سر کرنه پرزگریکه کرد دشورش روجاوای کردستانه يعني موديلك تازه يجبونا تبايي قال لي هريمي لبر ويجي ايما لازمه بيكفا
بیەک دەنگی کار بکەن ئیش بکەن دکاری پەیوەندی بکێ پەیوەندیە دان و ستاندنێ هەبێ مەسەلەن میناکە ئەم بێژن لەگەل ئەمریکا پەیوەندیەمە هەنا لەگەل رووسجی پەیوەندیەمە هەنا و لەگەل هێزن هەرمی دەرڤەی تورکی پەیوەندیەمە بە هەر هێزان ڕە هەنا چما ji ber ku xeta rêveberiya xweser xeta sêmîn e ne xeta rejîmê ye û ne xeta opozîsyonê ye xetekî rêgeyekî serbixwe ye ji bo çareserî û demokratîkkirina Sûriye bi giştî û herêma Rojhilata Navîn bi giştî ye ji bo wê jî em natwanin em nikarin bêjin Amerîka ji Rûsya baştir e an Rûsya ji Amerîka baştir e em dikarin bêjin ji bo ku projeya me bi ser bikeve ji bo ku mafê gelê me werî parastin ji bo ku dagirkeriya dewleta Tirk ji ser xalqa me rabe li ku derê pêwîstî hebe em alîkarî bixwazin an jî pêwendî bikin an jî tehalûf û danistandinê bikin em dikin ئاواتەخواز بین کە تورکیا وەک دەوڵەتێکی جیران وەک دەوڵەتێکی دراوسێ مافەکانی دراوسێتی وڵاتانی بپاراستایە بە عێراقیشەوە هەرێمی کوردستانەوە بەڵام بەداخەوە چاوی تەماحکاری تورکیا بەردەوام لە داگیرکاری و داگیرکاری سنوورەکانی هەرێمی کوردستان و باشوور و باکوور و خۆراوەی کوردستانیش بوو هەڵبەتە ئامانجی تورکیا زۆرە لەو داگیرکاریانەی بەشێکی لە ئامانجەکەی شکاندنی ئیرادی تاکی کووردە هێرشکردنە سەر لە شنگالەوە دەستی پێکرد هەتا جەرابلوس و هەتا باب و عەزاز و ئەمانە بۆ خۆی ئەمە هەر پلانێکی سیاسیە کە دەیەوێت شتێنەیەکی ئەمنی بەهێز دروست بکات بۆ ئەوەی بە حسابی خۆی خەرقی ئەو پشتێنەیە نەکرێت و لەوێەوە گەریلا داخلی تورکیا نەبێت